Welcome everyone. I see class 10 history, the rise of nationalism in Europe, topic na Balkan. Di matang da tagadoni aduna asida magi asengba topic ki maming di nationalism and imperialism. Nationalism and imperialism je Balkan के topic ni na makha da Balkan है ना युवानी nationalism and imperialism jina हमारे तो बगा Balkan की area जाए याना explosive ओहनबा को battlefield ओहनबा दिखमाय ओहलेइनो हाबजे तमदोनी अदुना nationalism and imperialism हाबजे करिनो हाना खंगजी nationalism अकोना French Revolution the unification of Germany unification of Italy पाबा कांददी अदुगी ममांग द जो खोना पाबा कांददी nationalism हाबजदी liberal democrats की points of view दी मसागी boundary अमा लेजबा मसागी constitution मसागी political नचा मसागी people मसागी flag मसागी language अमा लेरगा अदुगी मफम दुदा confined area जिदा rule तौबा अदु माना लेजरम बनेबा अदु 19th century second half of the 19th century the asigi nationalism ki term je totally manipulate to thokrani aduga nationalism haibagi atopa anuba definition ama form torani adugi definition jina yan akai mo porokotoro ni adu da lakadu da nationalism jidi masagi state masagi country masagi culture je yanna chaukhatna urani atopa lamjina mokoina degradation degrade when urani chaukhatte hana khallani aduna mokoina mokoi lamje loksanba mokoida rule tawba hadaja tawrakadoine aduna nationalism in the first half of the 19th century ki mamang da leramba nationalism juna khamai lerambano adu yenji ko nationalist idea of the liberal and democrats nakhaliba nationalism jidi an idea and movement that promote the interests of particular nation especially with the aim of joining and maintaining the nation's sovereignty over its homeland. Over its homeland. Asigi nationalist idea jai. Asidi Europe ta first half of the 19th century adwa the legeramba pot ne aba. Adugi mamang. Adu first half of the 19th century ki mamang the legeramba idea of nationalism jai asi totally Europe ta di manipulate to thokrane. Europe ta mi me na khalli jana khai khange habse yengi ko esagi sentiment leramba first half of the 19th century the legeramba sentiments nationalist ideas as it no longer retains its ideal liberal democratic sentiments of the first half of the 19th century ujiki sense of nationalism do adugi sense of nationalism the idea the first half of the legeramba ni first half of the 19th century ki matung da the idea je le roe hangabra ay makasum para kadoni asigi matam jida nationalist myam ja group myam ne sai akona French Revolution para unification of Germany pagi unification of Italy pagi Prussia na Germany da mating pangbai matam maram keno natra ada ye so Sardinia Piedmont na Italy da rule mana lead to koi maram kari gino masa ja power laire power lejare power uthok nam hunai ne ado masagi economic strength strong donama masagi political strong donama natra asira uthun aduna asigi matam jidadi nationalist myam jina intolerant orani amaga yengthinarani adu mo masen je lanchung rugi torne jasagi Prussia ga France ka Prussia ga Austria ga Sardinia ga France ka sokni ko mayam je kari je no to dominate domination habaza yamna mokogi mokok sida la ane aduna sense of nationalism je matam du da hana lejerum sense of nationalism masagi area hai jab ni ujigna kai torne broader sense ta manipulate to thoga ujina khangdo je ai country ai culture haba pose la drobne yamna radical usla kadrobne asi radical usla pajina esai new term imperialism haba pose asi dam mating bang ko dune asigi imperialism hadde karino emha parake ji enko manipulate to thokra nationalist aspirations ja aduna anuba definition je mai torake habda the term nationalism jina ke tora is primarily used when referring to a group
that elevates the status of one nation above other. ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯦꯁꯟꯁꯤꯅ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯁꯤꯅ ꯅꯦꯁꯟ ꯑꯃꯕꯨ ꯍꯟꯊꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯀꯜꯂꯦ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯀꯟꯗꯦ ꯑꯇꯩꯁꯤꯅ ꯀꯩ ꯇꯧꯔꯦ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯆꯥꯎꯈꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯜꯆꯔꯁꯤꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯜꯆꯔꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯃꯣꯠ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯁ ꯑꯣꯐ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯖꯝ ꯂꯥꯛꯑꯗꯤ country amana asisu khala country amana jumada khanjaladi war haiba pose inevitable oireba lana dum tawdrobaneba natra aduna asida example na pige first world war thoki asigi maramdagi second world war thoki doju asigi maramdagi ni natra nazi gi nationalism ti am wangi ba nazi na khali na ko aryans kanguni aduna aryans na rule tawgadamina world war mana Europe की countries में अनुमान आमम दो लोग चला ही नहीं Jews में हाथों रही नहीं same nationalism है British nationalism ले रही नहीं British ना खले जब कोई culture या वांगी अतः ये culture जी चौकते मतलब economic लोग ने dominate तो गया politically dominate तो गया है ना तो राजा मोहन imperialism की policies है apply तो गया colonies dominate तो हो रही है अदुना colonies आमम लोग चला कोई policies है colonialism है वो पोसा तो रही नहीं है नट्रा असigi term ji gi matungda hujik imperialism ja ke no hana khangji ko hujik ani nationalism had pot to have ne is primarily used when referring to a group that elevates the status of one nation above other and focus on the degradation of others culture or the promotion of their own hand masagi culture ja chawkhatli aduna koi culture je yokhat kadabane ningon na tambigada ge habje asigi koksila ani nation ji chawkhate asigi nation ja pura dominate position ba ya ba poche ko se lakto ne sense of nationalism hengla pe ne ba ai ha ba poche lakto ne imperialism ji na kaino is a state policy ne of extending over and dominance especially by direct territorial acquisition or by gaining political and economic control of other territories and people migi lamde direct osila kaduni lan taragal osila ko ya india da osila iduni natra adumane asia gi lamayam jo losalami british na africa go losalami ni mayam jela losali meba losal lagari dino gaining political and economic control political ju economically control to do ne ba territories adu magi people ju the rule to do ne hangega asigi sense of nationalism adu imperialism jina balkan ha ba area da ju yamna effect to ni aba adu balkan ha ba lamja kana kana na pullaga sage natra kada dalai khana kana gi makhada lerami balkan gi situation je khamai tawge habe tam harbi yum ko balkan gi map hala yemo asida balkan sani ira romania bulgaria macedonia armenia kosovo montenegro serbia bosnia and herzegovina slovenia croatia asine am de balkan ki peninsula greece ka hai je asigi lam de pura balkan de include tawine asigi part khara matam amada Ottoman Turks na rule to be basi Turkey hai ba pol se asi hana Ottoman Turks hana magi empire am chawa mi ko Bulgaria gi portion khara Serbia gi portion khara fine lok se laga mana asigi makhon di rule to me map lakhini ye adu di asigi lamjida muji irang thugdu ne apora topic sida mainly focus of the Balkans hai ne Balkan se khamaina le rami karam karam ba state le rami Balkan jina khamai toraga irang thuglai no haibajene Balkan dagi first world war thuglai de khamai tora thuglai no aduga first world war di consequences kari kari no haibaje asine na dune adum Balkan ha de pose khalaji Balkan je khamai le rami no natra Balkan ha ba area je misai aina map utkra Balkan jidi 1871 Europe ta tension yam kan tawigai matam do adugi tension gi matunga यूरोप की 1871 की टेंशन की नेशनलिस्ट मैम की टेंशन की मफम mo rakadone balkan je main source of nationalist tension in Europe after 1871 की matunga di Europe tagi transfer to hodri balkan habrizm jida Europe tagi 1871 na Germany unified hoigra Italy loigra France lotion grabani makoi mayam je loigra na makoi mayam ki effect se hojina kailani nationalist tension je Europe की nationalist tension je kya dalani Balkan hai ba area je yokadune hangabra Balkan was the main source of nationalist tension in Europe after 1871 hangani ko Balkan da karam lam lege habje Balkan ma hoji modern day Romania Bulgaria Albania Greece
Macedonia, Croatia, Bosnia, Herzegovina, Slovenia, Serbia, Montenegro. Asidi lam mayam ja Balkan gi area da include to bi ni sai na map amu yeng ji ko map tai na sa ha gi ko si mayam ja Romania, Bulgaria, Macedonia, Albania, Kosovo, Serbia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina mayam ja Balkan da lo yawi ne yan tarni ko aduga Balkan gi lam ayam da mainly population the Slavs population oil ko Slavs population oil mayam na majority oil na Slavs kangu le ko aduna Slav movement ne Balkan da mayam na to Serbia da le do Slavs na ta ne aduna Serbia da Russia na mating pang ba de ne conflict sun hinjala ga amana my interest ne ko adu ko na paji Balkan gi major area kana na pai Ottoman Empire na tungan ta tinga gi wari ni ko tungan ta tinga da le mi ja Bulgaria na Albania, Greece, Macedonia asini amja ayam balam je Ottoman Empire gi makha da le yang asida dai je Ottoman Empire no se Bulgaria की पार्ट खरे जो पैसा ले माना सर्बिया की पार्ट खरे जो Montenegro की पार्ट जो अल्बेनिया की पार्ट ले लो से ग्रीस की पार्ट खरे जो पैसा लगा माना सीधा मागी Ottoman Empire जाए फॉर्म तो गिने Ottoman Empire की एक्सटेंशन ये हम सांग रखो हम निको अदर असिगी Ottoman Empire की Balkan जिदा हमारे तो रागा Ottoman Empire की तुंगान तारी नो हाना कितन हरके को नदी डिटेल्स में खादा पारा ने Ottoman Empire की हमारे तारगा दो ना हदा Balkan dagi lairiba Ottoman Empire ja 1912 ta first Balkan war tawni first Balkan war da yawdiba member me amji mamin di Bulgaria ne Greece ne Serbia ne Montenegro ne mokoi mari jina pullaga the Balkan League and a group ama semni group sina tawraga Ottoman Empire ja maithi ba pirani ko adu Ottoman Empire ja maithi piraga anda Balkan ja wala kadene free wala kadene asida nate second Balkan war ju to ko second Balkan war to ni 1913 da ab 1914 da the first world war ho grani natra adun Balkan da gi khamai troga tongan ta gi no have the first Balkan war October 1912 da to gi ba Balkan League hana semaga Bulgaria, Greece, Serbia and Montenegro jiga troga lan to gra Ottoman Empire gi tongan ta मुझे को ना पादो जदी Balkan ji da nationalism je khamai troga la in hai ba asigi lan ju di le jara ju ko hinjala lo nationalism khamai line adu ki effect khamai line no hai ja khang du ne Balkan war first Balkan war 1912 second Balkan war 1913 adagi first world war 1914 dagi 1918 adu ko ta thambalo ra mujhe lagto jina nationalism in Balkan da nationalism khamai to waga hora ke adu ga magi effects me amje kari no natra aduna yengji Balkan da di sense of nationalism la ka do je idea of romantic nationalism je Balkan da Europe ta to romba poto aside spread to ko deni khangabra aside spread to ra aduga ngesa hoina paba ka disintegration of Ottoman Empire khangi ko budi pa gi do apna first Ottoman Empire second Ottoman first Balkan war second Balkan war to gi do aduga Balkan je disintegrate to gadne ba Balkan je disintegrate to ga idea of romantic nationalism hengal abani aduna Balkan gi area je country में आम जाए माय मागी having ऐसा कि मंगा तो independent ओडी में आम जाए मसा में आम जाए sense of nationalism जाए वांगानी अदुना Balkan की area जी आमने volatile होए बा area में ओशल नहीं है क्या साथी मफम कितंगा तो बड़ा लान तो बड़ा मफम ओरा नहीं है बा अदुगा second point था Balkan की area दा लरंबा लंबा मचा में आम जाए European subjects में आम जाए मसा मतलब ना कोई independent हो जाए ऐसा मरी भी independent हो गए थे ना अदुमान अपे में आम जो independent हो जाए है ना तो मसा ये एरिया independent declare independence हो रहा है हमारा अदुगा third point दले तो जे Balkan people ना हारी जे मुझे independence political right अदुगा nationalism जे proof तो ना मुझे claim तो जे मुझे history जे use तो है मुझे history जे है use history to prove that they had always been independent मुझे जे हाना मुझे history जे मुझे हजम नहीं मेरा है हैरा नहीं अखोगी इसागी political rights ले nationality ले अखोई use कोई नहीं अखोई ऐसी independence पी कर अपनी political right पी कर अपनी nationality करी तो बगे नो है दिया अखोगी history की मतों इन दिया अखोई दी हाने independent state अम्मा और मिनी country अम्मा और मिनी अदुना foreign countries में आंदिना foreign power में पावन कन बजिना अखोई जो dominate तो रहे इन्हें नचरा अदुना असीगी कोक से ले रहा बनिना हुई थी
लान अमा थोप याबगी सिचुएशन अमा अदुम लेरनी बल्कान जिदा अखोई इंडिपेंडेंट मी माइ लोसन दोनो लान तोनी है ना खलानी है नत्रा अखोई पॉलिटिकल राइट्स अखोई की नेशनलिटीज अखोई इंडिपेंडेंस मांग बया होय का बिजे तौरन फेगनो अखोई हिस्ट्री अदुम हिस्ट्री हम पावदा का ले नत्रा हिस्ट्री द खंगा कांदा अखोई मणिपुरी खंगे अमा खंगे हिस्ट्री खंगा कांदा अखोई असागी स्टेट असागी कंट्री जे ngak ngomgने हिस्ट्री स्कोन खंगे हाय अदुम बल्कान पीपल में आमदिना मसागी हिस्ट्री द बेस तौरा कांदा होल कदे अदुम सेंस ऑफ नेशनलिज्म जे हम हेंजलानी है हमनी 1871 की मतुंग दनी थोई बा थोबुक में हमजे 1912 दी लोएग्राबनी बल्कान वार 1913 दजु बल्कान वार लोएग्राने अदो नेक्स्ट पन मुया बल्कान एरिया दा लेडी दो जे आया मदे सा हैगी दो स्लाविक नेशनलिस्ट याम ले स्लाविक नेशनलिस्ट है रशिया की सिंपैथी लेगो रशियन कांगू जिना स्लाविक नेशनलिस्ट याम सपोर्ट तवे मतम दुदा अना struggle to define their identity and independence balkan da leriba slavic have the serbia khangde ama khangde masana mine paisal masagi lamja ko independent ojarage gana we struggle to kani slavic states mein amje and slavic states mein bosnia herzegovina natra serbia ga baje moje ton tar kadu ne hame ko adun balkan states amaga yingthina yamna यंगथिन बजिना करी तवकनी बल्कान स्टेट सिदा जैसा जेलसी अमले अदुना टेरिटरी जे आइगी टेरिटरी चावदी आइना माबो माथि पिबंग अमदी अदुना अमगा जे मुखो यंगथिननी अदुना कई तनी लान थोपगी चांसेस याम लय बल्कान दा अदुदा नतना थर्ड पॉइंट जे रशिया ने जर्मनी ने इंग्लैंड ने ऑस्ट्रिया हंगरी ने असिगी मयाम जिना बल्कान जिदा dominate हो पामे खंगब्रा रशिया जिना जैसागी आइना बदो स्लाविक स्टेट्स नेशनलिस्ट सर्बिया बोस्निया हर्जेगोविना खाबलम जे रशिया ना सिदा मागी पार्टी ने आना खलग लेने जर्मनी जू सेम थिंग जर्मनी की ग्रुप सु लेने नत्रा अब बोस्निया हर्जेगोविना हरगा जैसागी बोस्निया हर्जेगोविना दो ऑस्ट्रिया हंगरी की जू एम ने टारगेट लेने ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर हंगेरियन ग्रुप सु लेने बोस्निया हर्जेगोविना दिदा अदु मयाम जिद्दा अमगा ग्रुप से सेम हो रही ने मसिदा असिगी मतम जिदा अदु माइना तौराब कान जिदा बल्कान जे मखोय मसेन की इंटरफेरेंस तो वल्ला मो सलाम अदु मखोय ना सिदा कंट्रोल दो पामा अइना सर्बिया जे मते पांजला बा बोस्निया हर्जेगोविना बसेन पाला अइना अदु पांजला बा अइना सुम मखोय मसेन जा तौरा कदुने असिगी तौरक पजिना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थोकदुने the first world war thokagi main reason di ama katani Austria Hungary gi prince Francis Ferdinand have nupa ja asina Bosnia Herzegovina gi Sarajevo have lamjida lakkanjida esagi Serbian nationalist amana maje numaina ka par hathibne numaina ka par hathibadagi esagi Austrian Hungary jina Serbia da अल्टीमेटम पिरकनेबा नत्रा करिगना कोई प्रिंस हाले न कोई अदुगी कंपनसेशंस में आमगा तोरगा बोगना अमा पिरकनेबा अल्टीमेटम जे यादबदगी ऑस्ट्रिया हंगरी जिना सर्बिया दा लंदारा पने सर्बिया दा लंदारा पका अंजिदा रशिया ना सर्बिया की बैक तले रशिया ना सर्बिया की मते नो पांचले हंगबा रशिया ना सर्बिया की हेक मते पांग द जर्मनी ना मु ऑस्ट्रिया हंगरी की मते पांग कदुने हंगबा अदुदगी सुम चाउथोखिदुने जानता है का अदु मायना तौरगा इंग्लैंड जो कोने यावगा दोनी अदुदे याम चावरनी टॉपिक्स है अदु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की मेन कॉजेस थी असिदबी अखने खरा दी पार है अदु मेन पॉइंट्स है बता दे ऑस्ट्रियन हंगेरियन प्रिंस फ्रांसिस फर्डिनांड बो नोमैना का पगा हाथ की बदगी लान थोपनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कमाय तोरा थोलै नो खंगे का अदुगा मथंग जिदा उदिको द कॉन्सिक्वेंसेस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थोले 1914 दगी 1918 बो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तोरे 1914 दगी 1918 बो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तोरे ना बल्कान ना खमाय तोगा रिस्पांसिबल वरिना दु जुखंगे का बल्कान दा सेंस ऑफ नेशनलिज्म हेंगले बल्कान दा लेबा कंट्रीज में आम जामा गमगा जेलस ओए बल्कान दा यूरोपियन पावर्स में आना डोमिनेट तोगा पामी पाम दगी लान थोला का दुनिया अल्लाह ने ठोक रहा है
लान थोकरा मतुंग दी consequences खरा दी लेरनी है बा consequences से कहीं ना जैसा कि यूरोपियन पावर म्यामना इंपेरियल पॉलिसी तौरगा अतुप अतुप लम म्यामदा डोमिनेट तौरंबा लम म्याम जा कुछ स्ट्रगल तौरनी अपोज तौरनी है इंपेरियल डोमिनेशन दगी नानथोकना अपोज तौरनी इंपेरियल डोमिनेशन जी यारो एंटी इंपेरियल मूवमेंट हो रहा मफम खुद यूरोप तो जो हो रही एशिया मफम खुद में होनी अपन एशिया हर इंडिया की नकोना क्लास 10 की हुजी की चैप्टर की मतुंग इन नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया ना पारा पकान अदु दु थेनानी यूरोपियन आइडिया की नेशनलिज्म है पोतो फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द लेजरम पोत से हुजी अदु की आइडियोलॉजीज या मजू उरो है नत्रा रेप्लिकेट तौरोगा हुजी की सेंस ऑफ नेशनलिज्म चेंज तौर अपने डेफिनेशन है ना ऐसा है कि बदो society the nation state have a pot se hana di same ga dabani leiga dabani and hajar no jidi accept or natural and universal ne lebham tho abani have a pot se haida kadini yan tani ko adu di balkan have a pot se lam je kada dana balkan jina hana kanana rule torami ottoman empire na rule balkan da leramba countries ne agi maram maming haro khangani अदे बल्कान जिदा सेंस ऑफ नेशनलिज्म जे करी तो बगी हेंगल इनो है जे खंगानी नत्रा 1891 1871 की यूरोप की सेंस ऑफ नेशनलिज्म बल्कान दा शिफ्ट तोरनी बल्कान जे मतम द डिसइंटीग्रेट ऑटोमन एम्पायर डिसइंटीग्रेट और पई मतुंग द बल्कान जे यामना वोलाटाइल होबा एरिया वरनी लम मचा मचा जे मसा मसा इंडिपेंडेंट लाउथोरानी अदे नेशन स्टेट्स में यामा गामा जेलस ओरानी यूरोपियन पावर में यामना डोमिनेट तोवर इंडो यूरोपियन पावर ना डोमिनेट तोवगी मरम दिके नो सेंस ऑफ इंपेरियलिज्म जे असि लापा की नेबा बल्कान जे द मकोय मकोय एरिया जे इन्फ्लुएंस तोना होनरी ने कंट्रोल तोना होने लांथवा लांथोपगी मरम दिंग सागी मरम दुदगी लो सेम यारानी कॉजेस को अदुगी मतुंगवा निसागी ऐना पॉइंट अमा कथा हरम वाने फ्रांसिस फर्डिनांड ऑस्ट्रियन हंगरीज की प्रिंस तो सर्बियन नेशनलिज्म में मोमेका पदगी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होगगी मरम अमानी को अदुना इमीडिएट कॉज है अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इमीडिएट को अदु मदो कॉन्सिक्वेंसेस सेंगे consequences tadi जैसे colonize तो यूरोपियन पावर ना colonize तो 19th century दा oppose तो है imperial domination यारो है imperial movement हो रहा है anti imperial movement हो रहा है नहीं यूरोप की idea of nationalism first half of the 19th century में मांग ले रंबा ideas है यारो है societies ने accept और nation states would be came to be acceptable as natural and universal असीधा लाख दे 2 marks अदु जदी multiple choice ले रंबा multiple choice लापे यार को अदुना बल्कान वार दी अपन फर्स्ट बल्कान वार सेकंड बल्कान वार दु खंगजलो खरा आदि खरा बल्कान पारगा दु खंगददी यारो का अदना सिखता पाजी ngasiगेदी अदना मथंग दामु टॉपिक अथुगा अनो गुमलथसी so thank you very much for watching thank you